Skang thawha tini thangphin yaba basaing resurrection day ni bumjang krib nebo hamjoma khasoma yaw paladu Jisu Krista ke Jews ni hozarao butu Rom sorkar ni yaw hane phahi Kalpari cross ati thaiba ni yahungha boke manglung gandaing longthai kabla phuhi boke thuriba ode manglong ni mukhangha longthai keteba jang pawphungba Luka rebyaba Pono 24 ha etehe thidu Sangsini basang sakang thawni phorong maha Masang jigrao thaw mitim bonsi salaya bakhe langhi mangklonga thangba Mangklong toglapni frang longthai disai jawhi tongbakhe bonsi nuhiba Ote bonsi bisingha happa Thikhabo bonsi kapra jisuni manga thike nuya Bonsi nuya bani waimunang hidong baha subungini ri kufufen hi Bonsini rogong hak songpa phaiba Hamsining khin hi Masang jigrao ha konglaiba Ha subung butu bonsike thiba Nisi sumjabani kithirauni bisingha kathangke smaiba Era habode girikha bo baija phinkha Kalili raji habodong baha Nisini ha thiaba khe waisola Marsini basate subung phapirauni yawha Yawpha jawma cross satik thaima Ar sangthamha baija phinma bo thiaba khe waisola Otelaini Jisu Krista de thihi baija phenkha dong bo duha ki thenia kha bo thaklon khle baija kha Luka chapter 24 ote 5 pathibalai nisi humjabani kithirauni bisingha kathangke smaiba Otelai hening jing Jisu ke kithilai khlaimanangya bode thanghi baija phenkha bo Boni mangklong ni longthai ke disaiba mane nini ani jini mangklong ni longthai ke bu disaiba se nini ani longthai lai risiaba problems ko disaiba se jing humklai du thikade duku basang ha kharau phia jadu kilim ga sabubli ha kharau phia jadu jini lon ma butubo gebenja phaidu uli heja khade jing Jisu Krista ke kithirau ni bisinga samai balaise Jisu de kithirau ni gejer ha girikha pore thanghi baija phenkha Bible ni John chapter 11 verse 25 at thidu Baija pheniaba ode hayu angse ning sere ani basawha lon mateng re bo thila khabo thangphin mase ode he 26 verse thibalai sere bese ha thanghi dongdu ode Jisu ni basawha lon madendu bo thaklo habo thithauya kha Jisu thangphin bade jing krip hapsauni subung butu Ke katang khlai hi dengmane khlai hi se Jisu Krista thangphin ya thikhade jini lon mate haklai jahi jing jini phap putu haning dongla khamo thikhabo Jisu thiba jang pausi jini phap pu thipakha ode bo baija phinba jang pausi jingbo kathar jahi baija phenkha ode jing duha thaklau madaini raji niklai hi jalakha jing Asaba situation habo ode asaba dukhu nagiri ni gejer habo Jisu ni basawha jini asa arlon make haigermania jing kha se hi dong lamane niya bete thigade John chapter 14 ode 19 achidu ang thanghi dong bani nisibo thanghi dong mase ode he Matthew chapter ni 28 ode 20 habo thidu naila ang thaglok hapsau jamba sosi bo nisini ha ang dong phamase Jisu Krista de jing krib khebo khasaudu pore asa khalibo jing ke haigeria ote he pothang phenba de jing butu sibo bokhelon maden khade thaklau nikle he thangi dongma nikle ase mtai ni hamthai krib ni baso haba dong thik jiu thai